Cute. Evo nazaj v Slovenijo, vozim se že približno uro pa pol. Že 7 ur me čaka in zdaj smo trenutno malo zaštofani. Ker je bila neka nesreča, se mi zdi, in se pač en pas zoža. Pauza, WC pauza. Kafe automat. Koliko je pa kava? Kaj je to? Males? €1,60. 2 kavi sem že spila, tako da mogoče ni pametno, da še eno. Sem šla pa lulat že drugič. A to je zdaj vse, kar je nad vse za mene, kaj? Ja, Korajno. tak ni veliko. To je Prvo veliko. nek od sebe, zdaj pa obrnje proti sebi. Enoletni kant. Miga boli! Neka Nočka Mika! to imaš pamen, da bo končala. Oh my god! Ja, roza barve, po moje dva ima. Da je vse roza okolo njo. Mislila, da to sploh obstaja. Cute. Ali skup si mogo zmontirati. Jaz sem mislila, da je to slika, ko sta skupaj stala. A zato si me spraševal. Ja, kaži, kama. Vrečkice, jo to. Pa vrečkice so zraven. A sem to? Ja. Pa lepilo pa. Ja, tu je. A ja. Jaz ti tisto dam. Na polico. A ja, tu ima 3. To, oziroma več. Več, ja. Risba Mika Diamond Painting. Oh my god. Jaz sem nazaj v Ljubljani, ful je vroče danes in še bolj vroče bo za vikend, neverjetno. Poletje bo malo prehitro, ampak se bo spet znižalo. Evo, Mika je doma, nesla sem par stvari že iz avta, ampak še vedno me čaka vsaj dvakrat bom po mojem mogla iti. Ampak grem najprej v trgovino, v Lidl, ker moram kupiti, pač nič nimam. Danes imam tudi kuharski stream, tako da sem zdaj malo recepte na hitro pogledala, da vem kaj kupiti. Sem pa ful vesela, da sem si stanovanje pospravila, preden da sem šla, ker je toliko lažje vse. Posoda je pomita, vse pač nič ni razmetano. Sem pa tudi že malo začela omaro prazniti, te zimske stvari dajem ven, tako da bo šle pol v klet. V glavnem, danes imamo kar natempirano. Stejki so znižani v Lidlu, argentinski in ta sem, jaz sem tega rada. Glede na to, koliko mesa sem kupila, 46 € ni bad. Ne morem preboleti, da sem pozabila uporabiti aplikacijo Lidl Plus, zaradi tega sem šla v Lidl in kupila 2 stejka, ki sta bila znižana 30% vsak. In vzela sem ful stvari, ki so bile še na aplikaciji znižane, nočem kriviti nobenega drugega, ampak trgovka je ful pač itak hitro delajo v teh Lidlih. Ampak je pač zraven nje stala še ena druga ženska in sta se nekaj pogovarjali, pač nekaj, ne vem kaj sta se pogovarjali, nič o... In jaz sem samo tako hitro nalagala vse stvari, ker sem zadnji tudi imela nekoga, ko mi je pač tiščal voziček. In sem pozabila aplikacijo uporabiti, ampak ponavadi te vprašajo, imaš Lidl aplikacijo. Tokrat me ni vprašala, ker je bila preveč zasedena s pogovorom sodelavko, a ne. In jaz sem ful jezna, ker sem ziher bi prišparala ne 5-6 €. Bom prebolela, v glavnem, okay. Tu imamo 2 stejka po polni ceni. Mogla je biti 4 pa še nekaj, 2 sta 6 pa še nekaj, grem se zdaj zjokat. 2 ramstejka, itak jaz imam to za 4-krat, pač en stejk imam za 2-krat. Pol sem si vzela te svinjska rebra, v bistvu nisem videla, da sem vzela to, ko je 50+, tako da vsaj nekaj sem prišparala, ker nisem imela v planu. Nisem pač, vse na kupu so bile znižane in neznižane, ampak nisem videla tega, tako da cool. €1,99 namesto 3,99, itak bom to danes uporabila. Piščančje meso je bilo tudi znižano na aplikacijo. Slanina, češnjev paradižnik, česen, krompir, mango sem si vzela. Čeprav jaz ful ne jem manga, ampak
problem je pa če ni dober mango, zdaj bomo pa videli. Se mi zdi, da še ni čisto ready, tako da ga malo pusla. Mleko, moka, 2 kumarje, peteršilj, to bom itak v soboto, oziroma v soboto bomo balkon urejali, tako da bomo to tudi presadili. Kruh, banana, čebula, še malo paradižnika, feta, zelena oziroma mlada čebula, repincel, oziroma motovilec z jajci. A ja, ta 12-kratna jajca, kako je rekla, XXL jajca, 12 jih je namesto 10 in L so, jaz vedno vzamem L. In eno maslo. In to je bilo 46 €. Moglo bi biti 40, ok? Mika, prosim. Ni. Milka, si veselčka, da si doma. Po moje ti je bilo čisto fajn, ampak jaz se bom delala, da si ful vesela. Jaz se drugače me je bila vesela, ker začela nekaj noreti včeraj, ko sem domov prišla, pač ker nekaj je laufala, pa skakala prav. Mogla je vse pokazati, kar zna. Pa celo noč je z mano spala, ko je dojelce. Pa si je stiskala, ti je všeč petrišilček. Končno sem se nesla iz avta. Zdaj bo pa nekdo mogel to razpakirati. Mika! Hej, kje si? O, kuku. Kuku. Oh, here's a little story for you. Let's sit right down and talk it through. You found a little love and give it back again. Is it supposed to be this hard? 'Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your... Glavo sem si uprala, zdaj pa sem si naredila hrano. Motovilc z jajcem, pa eno klobaso sem si skuhala, ki sem imela v zmrzalniku. Sem kar zmrznjeno dala kuhati, upam, da je dost. Moram pa par stvari zrihtati pred streamom. Moj ne morem govoriti. Mika je pa dekica. Sem kar dost naredila, no. Tale kovček bom pa jutri razpakirala, ker bom itak menjala oblačila, kot sem rekla, zima pa poletje. Tu že imam pripravljeno za kuharski stream. Tako da, kar gre mi, no. Moram si zdaj make-up narediti. Bonbons! No matter where you are, you'll find happiness somewhere. You will make it back out there. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams Mika, don't step on the keyboard. story of a life starts to unfold. Many lessons learned, but you still get burned. Do you ever look up in the sky sometimes, wondering where you are, wishing you could be right here? Do you ever want to start all over again? You find happiness out there. You will make it back, I swear. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams been put on hold, the story of a life. Danes bomo pa vrtičkali na mojem balkonu. Izgledam mrtev, to moram še ven nesti. Naredila sem si plan, malo sem se okrepčala, naredila sem si jajca, da ne bom lačna hodila okoli. In zdaj grem na balkon še hitro pogled, kam imam od teh. Tako da ja, plan imam, kar je cool, ker če imaš plan, pol ne kupuješ kar nekaj počesa, ne pa preveč stvari. Tako da bom hitro pogledala na balkon in da vidim, če še kaj takega da rabim. Ampak mislim, da imam vse te, kaj rečeš, pots, plant pots, tegle, no, tegle. To gre v smeti žal, tako da to bom imela verjetno za sončnice. A nisem imela jaz eno črno, visoko,
zadevo. Ja, tu je. Ali pa bojo tu sončnice, bomo videli, čeprav nam mogoče malo previsoko. Torej 2 taki visoki imam. Ali pa bo to moj vrtiček za kak paradajz, ne vem, v glavnem. 3 te imam na stojalih. Imam te za na balkon, tu bo sivka pa te zadeve. Ful imam nekih stvari, tako da jaz mislim, da edino željo imam, da bi se mogoče eno visoko gredo kupila, ampak ne ono ogromno, zato ker to je itak ful drago, pa ne bi jih imela one huge zadeve, tako da ja. Samo 2 taki leseni košari, samo da je ena pač polna stvarmi, tako da bomo videli. Dala sem, da se suši. Ok, gremo. Gremo! Ja! Takoj, ko balkonska vrata odprem, je ona zunaj, mislim, se zbudi. Jaz pa grem že Mika, pa pridem nazaj z milijon stvarmi, ok? Ok? Evo, sem rekla, da to za foro probam, zadnjič mi je dala ena kolegica in glih sem opazila, da imam tukaj svinjerijo, tako da. Zdaj dajmo to na hitro probati, kao za čiščenje flekov to go. Okay. Wait. To je šlo dol. Not sponsored. To je od Violete. Oh my god, ok, mokro je, ampak ko si veš, da ta paradajz zadeva, oziroma rdeča mezga, gre težko dol. Wow, zdaj mi je kar malo bad, zato ker nisem to uporabila, ampak to je res dobro med, če greš kam na, ne vem, da se zrihtaš ali pa kaj in pol se ti umaže kaj. Da vam spet pokažem mojo orhidejo, ker ima zdaj že 3 cvete. Nikoli nisem bila neki za orhideje, zdaj pa odkar jo imam, sem ful nadušena, kot cveti. Tako spomladansko izgleda. Ja, moje lepotički cveti. Evo, najprej gremo v Tedija, zato ker bi rada kupila par malenkosti, tako so te tablice, da napišem, kje je kaj, a ne, čeprav itak bom vedela, ampak ja, pa mogoče kako vetrnico, kakje te malenkosti, mogoče imajo celo kako visoko gredo, ker pa se mi zdi, da v Merkurju bo po moje draga. Grem pa v Merkur, ker ga imam najbližje in se mi ne da v Bauhausa hoditi iskreno v soboto na tako vreme, po moje zabit promet. Tako da najprej Tedi, pol pa Merkur. Tak jak mini. Ok, kanglica. Oh my god, krajica. To je bilo cool, da bi Miki naredila pregrado. Da bi malo lepo izgledala tam. Should I get this? Oh my god. 12 evrov, ok, jaz to rabim. Fuck. Malo notranje. Malo predrago. Cute. Za pokrit. Koprena. To je tako drago. Zdaj je koprena tako draga. Merkur ni imel neki ful izbire, zdaj mi je malo žal, da nisem v Nemčiji kupila sončnic, ker me skrbi, da jih tukaj ne bo. Skrbi. Bom po moje šla v Bauhaus, ne vem, če se mi zdaj da iti. Mi zdi, da bo gužva v BTC-ju. Bauhaus, a ja, te visoke grede tudi ni bilo, mogoče v Ikeji. Pa dej, se imam cajt. Pa itak bo bolj temno do, mislim, temno svetlo od lja, tako da grem. Sem žejna sicer. Mi gremo po kavo v McDonald's, ledeno kavo, če jo imajo, če ne pa navadno. Pol pa v Bauhaus, ni take krize na cesti, bom videla pol tam okoli trgovin, zna biti malo kriza. Ljubo imam teh, najboljše za ston kave. Jaz bi
ledeno kavo, a jo imate? A je možno, da jo dobim brez sirupa? Ok, to je to. Hvala. Yes, queen. Hello, zio. Takoj bo ledena kavica, prav? Hvala. Ko se imejte, se vidimo. Hvala, zio. Se vidimo in dit. Te se pa prav spomnim zadnjič, ko je taka poskočna. Jaz navadna piti kavo brez cukra, tako da mi sploh ni bed. Mogoče pač bi mogla reči drugič, da mi dajo čisto malo sirupa. Zdaj razmišljam, da ima Ikea tudi rastline, ne? Šla naprej v Ikea. Če izgleda malo masna danes, je zato, ker sem si dala ful sončne kreme, ker lepo sem. Predrago. Če ta črna? Koliko je ta črna? 20 evrov. Cute. To ne izgleda slabo, pa še voziček je. Kak cute. Predstavljaš mi, kot je tako po maj sploh not ne bi šla. Ali pa tudi. Ok, Ikea me je kar malo presenetila, nisem mislila, da bom tam našla toliko cool stvari. Zdaj razmišljam, da bi sploh šla v Bauhaus, ampak bom, ker itak baziliko rabim. V Merkurju ni bilo take lepe bazilike. Sivke so ful drage, sem ugotovila. Mačja trava. Moram miti nasaditi, ker jo še imam doma, imam semena. Četlika v kari. Evo, nakupi so bili uspešni, zdaj sem pa tako zmatrana, da ko bom domov prišla, se mi nič ne bo dalo. Na srečo imamo zdaj daljše dneve, tako da vse good. Dobila sem baziliko, sončnic ni bilo, sem pa vzela semena. In tako so pa sončnice bolj pozne, ne? Tako da po moje pač bom videla navodila. Evo, moj haul. One stvari iz Ikea vam pol pokažem. Tu imam 2 češnjeva paradižnika, baziliko. Paradižnika sta iz Merkurja, to je iz Bauhausa, sem jo pol najdla. Rožmarin, ta je iz Bauhausa. Ikea, Bauhaus, Hofer, Bauhaus, Ikea, Merkur, Bauhaus, mama, domače. Pol sem pa kupila semena, kalčke, to se mi zelo zanimivo. Sončnice pa redkvico. Tu imamo te kazala za, v bistvu zdaj vidim, da so samo 3 imela za tam, ker bo semeno. Lajne škarice, da ne uporabljamo njih kuhinjskih žičkov, sem si kupila te 2 vetrnici, lepi mali, solato. Tu imamo kopreno, zemljo, imamo malo večjo to kanglico, pa za paradajz to, da ko zraste, da se ne povesi opora. Mika. Zaenkrat sem to zdaj sem postavila, ampak ne vem, bi mrežo dodobla, da bo to čisto ravno. Sem nama bo bolj stalo, če ne bo mreže. Ali bi dala mrežo tja, mislim, da tisto boljš funkcionira tam. Ta tepih, ker ima mreže, mislim, ne zgleda lepo, ampak itak je te stole moramo kletnesti, ker je vse tako grdo tukaj, pa stran zmetati, kar pač ne rabim. Ja, treba se loti tega kotička. V bistvu je tukaj v tem delu kar malo senca, ne, mislim zdaj, ja, poleti sicer ne bo, ampak Mika je prav nadzorna kamera, gleda, če se dobro kosi. Ti pomagaš? Malo sem si zdaj tukaj naštimala, pač presaditi, če moram, zdaj sem dala kavo pasalo skup, te lončke notranje, opala, Mika pazi, to bo notranje, ampak sem zdaj sem dala,
pač naštimala sem, kje bo kaj, ampak ni še presajeno. Ugotavljam, da je mogla še enega tega imeti ali pa neki, ali pa mogoče to, eno večje, zato ker moram solato nekam dati. Tu bom dala jagode, obe jagodi bom dala v lonc, pa solata bo tu, sem ne morem vseh sadika dati v eno, ker pač dve lahko dam v en ta. Ostale so malo premale za solato. Ja, mislila sem, da začim imela tunec, sem mislim, mi je čist cool, če so tak posebej. Če je cute. Cute, ta tu, ker je rumeno, Mika. Pa moram pa še itak posaditi stvari, mislim posijati sončnice pa redkvico, to moramo že bolj. Nimam zdaj placa, ki je. Malo sem se zakalkulirala. To sem pa ugotovila, da sploh ne sadiš, ampak jih namočiš in pol uskalijo in jih poješ. 4 do 6 dni pa jih lahko ješ. Tako da to sploh ne bo šlo v vrt. Ja, zdaj varam pauzo. Mi gorama pažjo. Mika, to mi je dejansko ful všeč. Zdaj moram bolj fiksno narediti. Everybody has their job, 9 to 5, getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. Razmišljam, da bi iz tega naredila korito, ker itak ne uporabljam. In bi naredila, pač bi dala folijo not. Še lepo bo. To bom naredila. Pametna jaz. Prinesla Gr ta kufer z poletnimi stvarmi, ta srajca. Pa ni cute, taka vrtnarska je. Sem rekla, bom kar 100 vrtnarila. Nikoli nisem že nosila, pa sem si jo kupila že ful cajta nazaj. No, zakaj nisem nosila, ful mi je všeč. Tako si jo not zabašeš, pa jo lahko imaš zadnji zun. Ja, grem zdaj vrtnariti, jaz gre zraven. Gremo zdaj zares, zdaj pa presaditi se. Da bomo v stilu vrtnarili, ne? Vedno sem si želela biti fancy, ko vrtnarim. To bo prvič zadnjič in nikoli več po moje. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, or maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired, I'm running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall, would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before,
I was birthed in the mud. Evo se je presejeno. To sem se odločila, da bom imela zdaj v stanovanju s tem stojalom, ker ga ne uporabljam, pa bom lahko imela za ozadje na streamu. Solata bom mogla pa počakati, zato ker nimam do zemlje, tako da tu bo solata. To bo zaenkrat v te, kjer ne dobim zemlje. Ja, bom še kar nekaj zemlje rabila, tako da to je to zaenkrat. Ta stena mi je prav všeč, čist spremeni vse. Under the sun, something's changed. You can see my face in the crowd. Something's changed. You can see my face in the crowd. Something's changed. You can see my face in the crowd. Situacija je taka, ta stena mi je ful všeč, še lepš bo, ko bo tukaj ta polica. Tu imam zdaj paradajz, na enega sem dala to stojalo. On je sicer v tam malem teglu, ampak mislim, da bi moglo biti najslabši primer, ga pač vmes presadim. Pa še eno to, oziroma lahko bi ono palco uporabila, ko imam tam, ko sem premela rožo pod polcano za tega. Pa imamo tu jagode, te kamne, ko sem enkrat naslikala, sem dala nad. Solata še, kot sem rekla, pride, peteršilj, žnitlih mi rečemo, drobnjak. Tu imam pač zorganizirane te ostanke, pač še ene par teglo, bazilika, kak je lepa. Moram pogledati, mislim, da se baziliko pač od tu na vrhu reže, torej ko rabiš baziliko, jo na vrhu odrežeš, ne spod, tako da pol lepo raste. To ne vem kaj je, nam če ima čehica, nekaj drugega. Pa imamo rožmarin, to tudi ne vem kaj je, lepo mi je bilo. To tudi ne vem kaj je in mi je bilo lepo, namesto sončnic, mislim, da sem jih posijala, ampak ja. Zdaj pa sem še sestavim one stvari, mogoče bom že danes kaj sestavila ali pa jutr. Ponedele grem še po zemljo in pol je balkon ready. Pol ga moram pa nekako vzdrževati še. Čudno kosilo oziroma večerja. Motovilc z 2 kuhanimi jajci, pleskavica s sirom, riž, pa malo kebab omake, moram pa še solato zmešati. Tu si grejem čaj, ki sem si ga včeraj naredila, da si da malo meda not, pa da potolažim grlo iz ostankov riža. Nisem se ga pojedla, sem si naredila pražen riž, tako da drugo kosilo. Še vedno me čaka kufer, prinesla sem si tudi kufer iz kleti z poletnimi oblačili, ampak najprej bom to pojedla, pa eno igrico bom igrala. A ti že čakaš? Razpakiramo? Ja? Mika, Mikica, Lovika. Dober dan. Danes bomo pa končno sestavili ta greenhouse in ja, da vidim, če ravno kako orodje. Smotla zagrabi. Cute. Spet so te klikerji, že pri oni v marci so bile klikerji. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Cute. Ne bojo te zadeve not, samo za probo sem dala, da vidim, kak izgleda. Ja, tu še imam folijo. Glejte tega lepotca. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kid
paše pa eno zemljito, ono korito je kar veliko zemlje na... ja, pobralo. Še bom rabila zemlje, kot sem rekla. Za to korito. Pač za ne sobne rože. Reč pa mi je to že scvrlo. Zgleda, oni dan bilo že prevroče. Smisla, zdaj pa ni šans za prevroče za te rože. Ta tudi je malo scvrta. To je pa cool. Te pa paše zgleda. Zdravo, en srednji McChicken meni, zero cola, pa eno srednjo kavo z mlekom. To je to. Ja. Op, pardon. Ok. Pozdravljam Anja Sidej-Kurtič. Živela potekala preko poletnih počitnic. Prsica. Ok, investirali smo v varuško za moje rastline. Mislim, da 30 € ni sploh visoka cena, ker sem šla pogledat na internet pač druge sisteme, saj so eni malo večji, ampak ja, so bili tak vsaj 100 €, če ne še več, 150 en celo. 3 leta garancije. Na elektriko je, ki imaš pač ta vodni tank in polcevke in naštimaš, da pumpajo vodo v rastline. 9 litrov je. Tako da. Bomo videli, kako se bo obneslo. Če sem že investirala v rastline in vse to, bom pa še za to dala cash, bom preživela. Se bom pa, ne bom mi treba kupiti peteršilja in raznih teh, kako se reče, začimb. Solato bom imela, upam, redkev, paradajz upam. Ne, bo. Tako se učimo, ne. Zdaj pa gremo nadaljevati, ker sem kupila 35 litrov zemlje zdaj v Hofru, nisem najdla one 20 litrske in sem pač to vzela, tako da zdaj pa res ne sme zmanjkati. Upam, da je ta v redu, ker je malo drugačna, nisem najdla une, ko sem včeraj kupila univerzalne. Ta piše, da je za rože, ampak sej tako imam sam nekih zadnje stvari še. Ja, malo sem že utrujena. Še eno kavo bi sem ne bom. To pa je kar neke robe. Mogla pogruntati 2 različni cevi, ta je malo bolj debela, mogoče za večje te lonce, ta je pa bolj tanka. Tu imaš pa tukaj sem namontiraš, povežeš, izgleda ta črpalka, to nimam pojma kaj je. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. Zdaj pa res končano. Še sončnic, mačemeto. Tu sem dala te kaktusta, pa tega sem presadila, ko mi ga je Josh kupil, tega Emanuela. Pa tu sem je ena roža se mi je utrgala, mislim, ja. Pa ena ona, ko te kdo raste.
plezalka, sem dala v vodo, pa bomo videli, če bo korenine pognala, pa imam jih pol še več. Torej paradajz, to živete, tu sem dala mačjo travo, da to je ta začimbni jagoda, mačja trava kotiček. Pol imamo solatni kotiček, to ne vem, če bo dosti placa za solat, ampak bolj škoda stran vržem, tu dvoje pa zna biti. Tu imamo redko, moram še zaliti. Ja, to je to, te ste pa teh že videli. To sem tudi presadila, ker je malo se matrala, premalo zemlje je bilo. Mika mi je pa sosedom pobegnala, tako da je v zaporu. Mika. But I'm right here, it's gonna be okay. Šmarna je bila super, ker nisem čekirala telefona, nisem si merila cajta. Tako fajn je bilo, ker malo mi je na jok šlo, tako je bilo lepo, ker se je ful se je drevje pognalo, ful je zeleno in smo oh my god. Fajn je bilo, nazaj sem pol sicer poslušala malo muziko, pa malo par posnetkov naredila, ampak ker sem šla pa čist brez motečih dejavnikov, zdaj pa hrana. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me did you know that you would believe in me just like the winter's snow? Poglejte to, kako lepo zgleda, tu imam malo slanine, steak, ta kimči, kumare, zeleno čebulo, spicy majonezo, to pomeni pekoča majoneza, zmešala sem sriračo, torej to čili omako, pa majonezo, solata in riž in bom naredila take zavitke. Let's go! Tell me and be honest, tell me should I've known that you'd believe in me, so painfully quiet and slow. I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need missing someone.